notema utarafungira makire kandi twabwiye twera tumanya gwaka n'umuti osebye kusimbo kundi aba ufutendeka isa n'abahinji ankozesa yo kurinda ubuhangwa bwensi etebekanisibwe banka yensi yona aho group ziri kwija kubanezebwo buhwezi bwo bucweka kinana harigana rero ngo bo betere ko bucweka 20 babone kwicirize bigenderwa byabo umukwinga no kurisa nkoko rikurire by'ubuhinji no burisa umurikazo ari kushoborora muri district nkagana mwena nakazwermu abageta Uganda Climate Smart Agriculture Transformation Project egenderere kwera abarisa n'abahingi na munonga bari umwani abari mu kugomora abari mu burisa bwe by'amate dayare na nabo kuri senjoki na nabi by'inyanja bakeho kanyisa emsharuro yabo project iri kubahwerera ko bahereza %9 ahabyete ngo barabe bine then bonka ba member bakatekaho %20 uriyo mushaho w'amatungo omurikazo Alfred Nabimanya yayoreko kwerarikira habwendi sambi ekiryo murikazo eri kureterente obutakamwa matemenji abantu abengi tutungire ente za Holstein Friesian abantu ezente mpango za mate za Friesian zo twine kandi twine cross nungi aho turi ntushabashikira 75% ente zetu za mate konga ntuburwamu okuzirebera Kazo district ninyana kuhamza turemerwe kureberera entezo umuringo ni gwegumwe ori omuhandiki bw'akaciko kebyo buhinji no burisa mwete sekurutari wa production yagabarisa n'abahinji kukoresaje omugishogu bakerundanda musente zo bucweka 20 obwo bati babone kwiciriza ebigendererwa byabo twijiza rugura n'sentezo cyangwa kare umunagisi n'abasore sente bajya kuvandinge umuntu tugebe kumyana mutegwa leta mutwere tugombe mwana kuvandinga abandi sente zatrema mwe kwasa mvamo byabo haba tese tugobecha umazina gani akuvandinga wenda ntaga kugebe kumyana we muto cyangwa kunega cyangwa Beitwe oli mukuru w'entebe ya katano habwakazo Reverend Samuel Mugishaka Tugunda yayanangiriza abantu kutebekanise bibina byabo ngulera ba World Bank ko baraze kwija bashanje bitebekeine mani mukate bibina byabo aho bari bayatisha aba heritage program aba heritage project bari bayatisha kandi uza kubwira buri kibina cyona bari kibina icyumurumo mwetekatekire muta project nije kumara imyaka 5 nabwo ikintu cyo nashabara abanyakazo ubu yatandika reka 5 ko kwikumira no kumanyisa bebembeza hato butu abahikamo kandi mukore byo kwetengwa rero kibabase kugira ngo imyaka 5 yaza kukwa turebe hari hentanduso umbyentasiya umbyemerumo narumukubaje abarisa bari kwetebekanisa kuganyira ubwo mu project eji basima government abwo kuguma nebarwanaho omuntasya kusima government na project teze kwenegi government project teze twire zo kuri sente zo kugomora zo kutweyera ibizibe byakanzire zo kutebekanisa njoki tukarisajye njoki zo kutebekanisa impinga y'umani Senda kusima ibitongore bikutereza borogi kiteze nungi kandi biyebembirwe President Museveni President wihangariye okutende kwoku kubeire omumagomborraga Kazo district gona kandi kwahendera omuri buremba nizo kugira ngo turugomo okozesa inorganic nangeji chemicals ningana wawo suppose i right robanzo consulting oha extension waka singa sho muhinjisi Mbere tukoze ibintu bintaho kurunji je kwitobgira ki ubuhangwa bw'inzi gashakwa nawe Mesima omurikazo